Kubatikana amone chiomba echo chanyara kwa bachiko ya ase ensemo area ya daraja mbiri litukore Jumapili nigo abisi yomo women rebue county ya Kisii Sidonya Aburi anyara kwa bakagosto ye okoboko omubuko na gokonya chifamily echo chanyara kwa bachiko tuwa isikoma egache chiomba chiaboko ya lituko eryo itangani tukoiranĩria serikali enene mbiamono na serikali yaitu asoko konya abantu ebintu biga byachire gaiga chimatresi nchire maiga ya negaiga ndagera nerororo gokonya abantu abaiga banyoreto omochando bayiretu Korengana amona bateneneri koru abisi yo women rep ni kubanya kwa yuka SNSM yo abwase banya kwa kwa abantu abo ebintu barachikonya kwa gutumika buna enchira emo yo kubwata chinguru ende banya kwa egenderia amono bugima bwabo naboigo ni kubanya kwa kuboria onde bwensi olno moyo omuya nyakaba kwa eso igati na gokonya chi family echo kubwatikana ni go chitigarete chitaye iguru asene bana abana basinyirukwe na chiskuru kubwatikana buna ebintu byo kwenda eskuru uniform certificate ni go cyanyate ko bachiko ya egento kyabeire egekongmono koirana chiskuru anyora bokonyi boisaine sencha abana nyumba bari ebitabu ebyayete chikaramu ekyayete nonyama makao bona abane to babegete iskuno yanga ya mubereri babegete nero bale nero atuna atangu ya kuwabadilisa nabo baligo bone mechano ndo cheto swete akinya site tulogotigera tokonyi chuma chetu cyayete spana anyaye kunyora makanika na kiregento abana barengo bari kwenda school mambi ebintu tao byayete certificate wengine pote walipo wasikie tu hii maombi yetu hao pia watusaidie maana watu wengine pia hawana hata vitabu wazazi wanalia watoto hawana vitabu hawana chochote wengine hawana hata nguo naboigo abantu abo ni banyako bagwesokana kumwakira omo women rep Sidonya Aburi mbiamono ase okobanyora chinga kicho bokongu obonene bunga buno boiga nambiamono abere no mogo kekera mama county araira abantu abamabera obarete chimatresi mayane nyumba chifine cyagiyete cyonsi chikawunzo 60 abantu abinde byagiyete nyumba byonsi ora yondo rakuneke mune mama county akwalire nera inyura abantu abekero bokonyo bae buna bono bagi cyabane skuru ya igoirwe ebikoro to chibagi binde byonsi biyerete nyumba iwona ale kwa kila kitu kikaisa hatuna chochote hata kukula ni shida hatuna kitu chochote hatuna tumelala kwa majirani kwa sababu hatuna msaada wote lakini sasa nimeshukuru kwa sababu ya mama county ni mama wetu ambaye anatukumbuka hapa Kisii county namshukuru sana batebambi yamono asumo nyina mama county Sidonya toto toko mote yaenda gutwara moyo ibo gokonya next time tumonyorete no tumitereko kutoka daraja mbili mwenye alichomekewa manyumba ndio mimi hapa sasa nimeshukuru sana kwa sababu kwa yale yote mmetenda Donya nashukuru sana kwa msiache kuwasaidia kitu ya kwanza ni kuwasaidia hizo zingine zitakuja baadaye ya MSA ya mangana mayakoru abisi yomo women rep county ya Kisii gotoka bogatakati bomochi obosongo eriane ni gonkuru kwa Hespon posire